Pamirsa pawawahan kasus COVID-19 nasional kauningin nincap. Yening sayhang ring rahina sedurung nyane ingi punika kantos langkungan siut longata kasus. Ring tanggal 5 April warsa kali tali kali likur wilanganipun kantos kali talian diri. Asa punika talar ngandenin wilangan pasien padem COVID-19 kaudingin nincap saking rahina sedurung nyani ingi punika mendasa siki diri. Wilangan ipun kantos pitung dasa diri. Ring tanggal 5 April warsa kali tali kali likur kawinteran pasien kena ngelangkungin kasus anyar. Wilangan ipun kantos pitung talian kasus. Anut ring data Kementerian Kesehatan nyihnayang pawahan kasus COVID-19 kantos langkungan kali talian diri. Dados nyani wilangan kumulatif ipun langkungan 6 juta diri. Selanturnya nih, wilangan pasien kena wenten langkungan pitung talian diri. Pasien padem kaudingin wenten pitung dasa kali diri. Dadosnya nih wilangan kumulatif ipun langkungan 100 talian diri selami pandemi ngelimbak dawak bulan Maret warsa kali tali kali dasa sani sampun lintang. Selanturnya nih, ngandenin pasien COVID-19 sani kantun kerawat langkungan ulung dasa 5 tali diri. Raris suspek langkungan 5 talian diri. Dia Dewi Bali Pos.